Dhansuri hawara long ason kaching thura sai ke deng Japan Karbi anglong Autonomous Council hin pen long ikesong. Soricho Village Committee tumpen kipang thura sai ke deng. Dendakhat along Gram Sabha mai ke padopon. Kardom, Karbi Prime Time along Penili, Billerburn Krupi, Non-Biotang Tonpen, Arjuik Dhansuri MSC Constituency ke Parang Kang Pai Kunini Pai ECR ni, Dhansuri Hawara long Ong Dungating Thuramo, Kedeng Japan, Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Prek Jamadi Malong, Long Ike Sompona Biota Kadnu Saperangke, Pen Birta Nang Pali. Dhansuri Hawara long Prek Jam Ason Kaching Thura Sai ke Klem Pon Japan long Ike Sompona Sai Pado. Kaching thura sai kedeng Japan long eke sompon amai long aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang kachitong dun jalam do sita me alang li kachitong dunun edat ajok Karbi Anglong Autonomous Council em abarsing tisa phansi bangsa mai rong chitoy dun lo biota ki rong dun ateng ke sika kutik kepra lak inkwai tangka pen Dhansuri hithia long Dhansuri bus stand barpi barso ke do dimate toilet Dhansuri pathwa klam Dhansuri higher secondary pathwa klam mini stadium la pen open stage ke kim kerang pon Japan long ek sompon tanglo Long eke sompon amai long Dhansuri MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council em Pradip Difusa Dhansuri constituency along BJP claim bang phubang pipen cheng lok ong dong rat tumta chetong dun Bukajan rong supi angkang adung kedo kethenai Karbi arong Soricho arong along preni phai thom kebra ICR Soricho Village Committee tumpen kepang therasai kedeng abirta karnu sephenangi anant terang pen birta nang pali Soricho Village Committee amai pu anan kiling la pensondor ingtia tum ke ja pon pen ada porphai thoksia por pen aning kanwang ason thak bining le thota Soricho arong angkang arlo ke pang thera sai ke deng towar ke pan pen cheng lok asona sai pang thir pon lo labang so sai ke deng lake ke wangji mati jong chikloni phai krek thom arni Soricho Model Village arong kachukim ningkan chok ke chok amen pen si sai deng lo Soricho Village Committee pen cleanliness program ke deng labang so program ki deng kenili tum non ke wangji 13 December ningkan trok ke pleng labang so rong anniversary program la se ningkan wang sa nili tum rong rat pen chingrum pet pen ke pangthir asai klempon bok la so sai long ong dunga tum cheto dun si RDP dun si misen pen pachun pon lo tender khat along kedo Dongka Chingthu Pathwa Klamalong Phai Kunini Phai ECR ni Samilangsu ITDP Development Block Pen Gram Sabha Mai Kipamat Pon Dongka Chingthu Pathwa Klamalong Samilangsu ITDP Development Block Pen Gram Sabha Mai Kipatopon along VDC Chairman Khugen Tisoped Mai Chari Ponlo Labang So Mai Long PHA Soil Conservation Medical Sai Kamasai Khatum Chetong Dun Lasuhut Ayushman Bharat Card Lapen Old Age Pension Ta Kachitong Aluhia Tumpen Kiron Padopon Namalam sopor pan bir tamu into manik sina. Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500. 2 to 5 kilometers 700 and 7 to 10 kilometers rupees 2500. For queries and services contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale, up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To view the
this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Tifu. For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up, hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamo people tharbir talang wangthalo West Karbi District Rongkhang Development Block ke parluang kang kolonga inglombirik LP School along Phaikuni ni phai ECR ni pet Gunotsov second phase ke paman pona biota card ni sapherang ke dongka mukam pen biota nang pale
Inglong Birik LP School along Gunotsav second phase ke paman pon along external aman pen Difugov College pen DS tas chetong dunsi kelang chare sai pado pon alang lehin pen Inglong Birik LP School hem ke pangthir jera pothak ningkang sam chepaklang lapen school headmaster Jibon Lama lapen thanbang mina BP tum Gunotsav mesen pen ke paman jia phan ke claim ke dam thega pot external DC das hin pen kachuru pon pado So এই গুণোৎসৱত মানে ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমাৰ্সি স্কিলটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা লোৱা হয় আৰু তেওঁলোকক মানে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সেই প্ৰশ্নবিলাকত তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়া আৰু যথেষ্ট উত্তৰ দিয়াৰ পিছত আমি সেইবিলাক চিট OMR চিটত ফিল আপ কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমাৰ গুণোৎসৱটো আমি কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে ক্লিনলিনেছ এই গোটেইবিলাক চোৱা হয় আৰু ওভাৰঅল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে মানে এতিয়া কিছুমান নাই যেনে ৱাল নাই ৱালৰ কাৰণে আমি লিখিম এতিয়া গতিকে ৱালটো দিব ৱাটাৰ চাপ্লাই মানে সেনে উপযুক্ত নাই আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন নাই ইয়াত গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আৰু ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে এইটো মই মানে ৰিকমেণ্ড কৰিম Chinthong MSC constituency ki parlang kang phaikuri ni phai ECR ni thangmo pathak lamalong ki jutsi mate angdung ki di football ka chepate ke bado pona birda katnu sasa hemalong pherang ke pen birta na pali angdung giti football ki pathu pon along singdoloi 5-star pen malong kasir football club atum angbong si chepate pondo ki pathu ke cheng pen nat aterang atum ta ki pathu ke thek sera jok pen ana poran ke ball ipum na ta chipi thek wang widatlo sutame pen ana por pathu ponde rapi malong kasir football club pen singdoloi 5-star atum ball ipum pum chipilo apithu malong kasir football club atum pen ball ipum ki thap thua jok labang so angdung giti ki pathu along malong kasir atum pen si chipahai ponlo angdung giti ki pathu bon along alhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Yem Pradip Rongpi Chetong Dun Lapen Chinthong MSC Constituency VDC Chairman Lapen Penan BJP Song Long Arpu Kito Bang Pubang Pipen Chenglong Ongdung Arat Tumta Football ke pathu angdung kiti along Chetong Dun Birta Bang Kila Panskang Ton Pariklo Domi Thakmi Korang Thu